يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس أيها المؤمنون قهيندي أغان كيه كتا يمنا يمي بيغا قصغري ياغين تيرندي وتولى نمبلني حلقوي أن جاءه الأعمى تبسا هنجنتين قصغري كيا أنقل نكين كمان بايمان nan kusa garan yaren tirni nan palle koy ka kawa kayde angu narangi golle hay bismillah وما يدريك adike golle nyangana man nangen to indin sa لعله anga ni aywa e hengintege يزكى aywa awsenu ni de baka junubunga anahime muwankenga ay wondi kinga sennde يعني عنده هم يمغان كنا سنلي أو يذكروا مع واجني يمغا عنده هم يمغان كنا أي وني كنا واجن وتنفع الذكرى كبرنا كواجن دي أو كنا نها أما يمن بي استغنى أغري دو كارين دي تنابرنا فأنت أنك مهلميني أنك قصغا أيوا هويندي أنك قصغا جونغوي أو كين كمانين دغني وما عليك kuma angin kamma لا يزكى agama tumundi de angin da nya ma na tumundi nan an palla ko yake tikin tumundi bati nan jon ko yake ti ma na tumundi agama tumundi kin man kin nan kin وأما من amma yemme be ya kin an hingin de ya kin bai garanga awo kamma nan itan tawndi trendeni وهو alhali akin pingin de aw kan Allah bati فأنت ange maulamini anga kamanandu sugula bakakin gimalle magumma kalla maakin menya karikoy maakin menya kari adike sura arku ayanu تذكرة kuni wajunde nyi فمن adi yemme be شاء agara ken kanu ذكره ana wajunduku ani simma في صحف Allah sallallahu alaihi wasallam ayonu bin wari na jaragi kuna yuwai indi sura higa juppe Allah sallallahu alaihi wasallam aru angana kidgano ko ni magam pay arariti bi sighatul ghaiba أنا في الجامعة كنت مغنبين أرى قريم مغبي بالتلطف عبس نادرو diga lemma commando sidan ko diga mel lingimi amma ta abasta ati abas ay ko ni abasta diga men ko ni mo wondi ken qoten kono na ko yi adangi wa ko anda nya ga dangi aga nya dangi mo be de wahin sunimi tabi'an tadi junubun tadi magadu ho ahinsu golle ke dangi am mushkilando aqulusu asu dangi ho dahalle daiman andai kimin da wannan Allah farsa sallama aud ga min kunni kundu ma'ana ya hayin puluku afallahu an kalima azinta laula kitabun min Allah sabaqa lakum wa ka'akin puluku hina kimbirina no ke suwa ko inanga Allah farin daron ta gobe go Allah ma kim bananta ashra radallahu anha ara cross kim modi magatuni kotai la ara rabbuka illa yusari'a fi hawaka jigran kim pingar mo Allah fare himbe gallanda ta
an kama nga kurumana aw ken dabar nanda ala kulli hal na hosre ko kallamunde na ken koy oy aha ke hinginde no goya Abdullah ibn Maktum ibn Shurayh ibn Malik ibn Rabi' al-Fihri bani Amir kenyen nga atu inde wonan gaba ti imma hawayai Maktum jangal Maktum kenyen ke hinginde atubin hane Makka Allah fadin ka kuma Khadija kin ni gare menini aw gilli ke hinginde akay hinuma Allah farenda Madina deben qari hayta tamudu sikwa andira kurenga aw deben qari hane na dina su togama ta tamudu sikko hinginde Allah go kena yime ko tabe anya shahidi ni bil qadisiyya Allah wotini ti hinkinde ti gambala wuli renda kama na'am tumin ngai kun daiman intan ne wuye ligan ai ati hontinga ngamanya amatu hontinda ngandanya de ngo gundi ngamanya hontinga ngama ko angandanya hontanda de ke sawore kun ho amundu na ho mundu na kahima qadisiya ko da Anas wa ko ibn Malik radiyallahu anhu ikeda hinginde ke wari merendro ke ngai drapo binenga kitendi atokon aganya moome hinginde ke ringem pai quraishunu alla farin tate utbatu wadi shebatu wadi rabi' armu abu jahal wadi Abbas wadi Umayyah bin Khalfa wadi Walid bin Mughira wadi Allah farin di hesedemu aw kuma ni kirikata salama hunga akinya renda hoy ari ana Allah farin godwa gigini tan awa ku kanan ku gandaro salama undi kebirenga awa kemu hinni undini aywa kebirenga Allah farin kuma na ishalema ko ken sabuda aw hinni undini ku gandaro ni to ken no ni bane nagam ni awa ari dembay aya ganta hoy Allah fare en karamundi intuindi Allah garan karamundi himbe Allah garan tuindi himbe aw ko mana kenko ngatung akenta tu nanti Allah fare de kontini bo aken goni mana keko ga Allah fare sallallahu Allah gara ko mo be awa nagam di awa aw ko mana suguli tukoy barani Allah fare sugulan de mo tukoya awa okay sabuda anaga mun wa amalu Allah farenda ini sehen kutu ari yaren tirini kon Allah gara ko ni mo be aballi baka hinginde ke ma atidu no gondi kugo digame be ko ni nan kaso ken digamba na hitige hingin to ngena da bate ado komundo o ma yankado ina kya ko ni wa ken digamba ni ahagi akadi ke sabuda ala kan bagi ke tono ari jongo kuya ari ko ni sallema ko ayanu ku yanka kinya sauda kin bane ya ngana ay ibn maktum hote hingindinge ni tumni nga Allah gara tarobe kine ke mu ya ga bagade agandanya ga masrungar na Allah faran sugulayentu nga tarobe ga nyai hakre be ga nyai ataro ko ni ido Allah faran sai kanen di dome ke birenga akenya gara Allah faran sihem kutu yella muru akenya Allah faran toro ke birenga akenya Allah kuda Allah qatlana faran jaragi qammo aywa anna gamundi aduqa ona tihin gindini tamatwa ataro mo se ganen hasa matu yo jabu be go kenga atu balagu ayugo arawnyana hadamaren me anna gamundi Allah faren me ikumme ga ndairnai yo mun hosu ikumme ga ndairnai Allah faren me mun hosu ikilu yimen ta toqidu nam ke Qur'an den sikan zadi kallan ga obega Allah fa sallallahu alaihi wasallama aro darum ta obega wai sikan zadi
awa haqirun yagen taqe kille maki akkanna na qote himbi qanun tenga wasisa ani qaramundi magawa konni rakendi ko sikka dagendi ye sahabanu wa ko Allah alayhi sahabanu ito kunde Allah faramure yilin muttaqun oyun golani siren to de himbe gare yagen taqun Allah farandi ke sawuni na Allah faran ma ko ton goni sahaba kirsum makata min wasare hikedi lemundo kismaru kunyana ko ayare mo kundu ataron kundu anu ne mo kundu kirswanga ne tirna ni kamo idan ta kunni la siganda di Allah faran gandara isru ma ke mo yadi o kinya sawuni o bugura tabe mun nora ni kinyi anta du khalai ihunga ner na Allah farenga imu mun de ko honsuya ikilun ta hodi itaron ta hodi iya gan ta hoyo ileme ya kenya gan ta hoyo nan kaso kini ke bangya kini kendi jabunga boyanga bono Allah farenga jara ginde Allah maga mo kinya ni tan Allah yimmi watu kube hayga kanda ke ugari togonko ikida ku kata baki hinendi Allah imoken aya shari'an selam pitike kembala shari'an sella Allah farem ma hokkonin tinya kille makmi annaka mundi awa nandi himbe ga mai gan kabara kenya amma kenya menya basa qaidan ngan kebe ya al muhim muqaddama al muhim al aham himbe gam pamminda kinyan kande hokama dinan ta himbe hammi muke nga kyampa minda kebire aken salama ko bati aken wajunde aken muhimmu nye kuma salama ko hina na here nya na kullun salama gonde ken al aham kyampa minda ara qaida ni ma dabare mi ko Allah watu o haygra serbe nu jate abba subhanahu halle ku suqatan temo baka Allah hinnendi ku ho isu karaka hiriya wara hu himmen ko ni وعلى كل حال قاعدة يقولوا حسنات الأبرار سيئات المقربين بدان بسري كني تنتو يمم ببرين بسم الله في صحف أن المسربي دا كنا واجندك أنا تغسنا واجدي كنا خبر ثاني أديك أيوة آية سورة نقول يوقفوا دي قفوا بيغندر الله تعالى مغا قفوا كورو إندن وكموني السنين بكا شيطان من دم مغا قفوا كو أيوة هارو كتني سفرة يعني يوكت iwo haru kitendi me ko haru kun man sahandanu malikan sahandanu kitendi wa ila nabaka lahu illahi almahfuz li kata kunga puya kiramin kum malikan sahandanu qandara Allah magandini ibatanu nyeni ya Allah taala dengan ibla qur'an ni kiyai ayanu ni kiyai kunga bunni indra Allah maga insende ni shaytan timemeni ko imbakan wa ko ni mobe kem mobe بسم الله إذا سرين كافر اللنغا هو قورني كينغرا سرين الليل سرين كافري هو قورني كينغرا سرين الليل والما ترندي نغتي مانا اني سرين الليل غدي اكن سسرون مانا اني سرين الليل ترندي ني بيغون دين سابودا اهرني هيمبي كو سرين ميني دو هاي امبي كي هيمبي غرا انيا كوندو antak manakin bisring Allah bismillah min ayyi shay'in gadi timmaninni Allah gara seren taga kinga de ada seren taga illi maninye ara kimmani yugdare acim kontru hore jongindi nanya serenga summa sabila kim balle bugu killenga
ara kinni unda dangani aganyan to qama no nanya na kamo amma gidango rawangini ango qorma kapakinga turu nyeni bida kebe bugu wati ngeki bugu kille kona ken ko yanga nan to qama no ni ngengo tingo hitu ni loran nim burantu ko dan bu kille ko yanga nan to qama no ni summa sabila yasrahu laqin kille kona ko yanga ni ga min tere mbang kona ko yanga bismillah ambire kem mogodi nan munya Allah killum ko yanga kem balle Allah hay gara kari na suzure qabrun kari ama to go serni o dabanu go to go serni mobe ada mare men so wi huren suturni himbe wa biyo himbe o kumen so no nare o himbe o kallen jongani yiten gamana siti o na daren sawo ada mare men Allah la suturi anta to go serni kunu kem palle ki Allah ganda kan ana wundisa ni mena ki haysa ma akfarahu man nanya fsiringa lede kunni man haymani gilanga ma no na ni ma kama ambri awan kama haran kara halle ani ma kama kalla nam tunni lamma yaqdima aken sere ma honya golli amarahu akamangara ya marikin kinya nya fsiringa lenga de falyanzur al-insanu okeni man no ngaren taw kalle qabru ken palle ngaren taw go hadamar me anni me hayndi mani ila ta'ami serem bayni kata yigande ngade anyi ganen payamani inna ogo tunganyene o ya na jille wana goji bakata bullenni goji niya thumma shaqaqna ken palle ona munye liga na bogo ne ya ambatina ona fundinni awa munyenni yawa hunchunga adu ina bununga wa qadiban arus awa aru kambuho nga sumun gati sindamani kambuho awo himbe korosini na jimbuguni na nya sukaru kela wana yiganden kinanga hunchema wana yiganden kinanga yitiremema wana yiganden kinanga sukarumba bismillah wana zaytun senun nitikingiya wana tamarun senun nitai wana naqonu senun nitai ube daren gabi ngani aro yitiren kantu aro buballenga buballenni kiwe go bubine na kin dabanunga kin abban mataan ora kunyat awadula lungundeya ango ada marmu dangane ada kan dabanunda kibira haide kona kuskina gai anyi ga ho aremme ay sukaroma ahunjema ay tariqayma ay yutremema anda wongo himbe gana ala marema hayndi katani ga ndinga sa Allah be ga jilli bakata wulini na senu ndanda man nanye kahriya ma akfarahu bismillah ngara bismillah gille bira kebe aywa taru karanda nan gandari gene hutan de hillani bankange be go mukan taron karana aqto magbrum ma ila futan de hillani ge na kirkenga atiken godanga ango serinne nga urunu gille akhiyunga serenna uru imma kimma ken godanga ana uri hawa ken godanga ana uru yagle manga ken godanga ana wuri ire ni kuma kin kodanga manna kinyana basa hinjane wo serenne be so daga ni mine gelle ko ko ni deya kinga kar ni bakanta na ma uri men ni kinyede kembale seren woni wurnu kata kuya anda wurnu baka kuyde ngam manna nga wurnu baka kuya anyi me matla ni me kallenga hina angana tlagenga kuna wuru katanga ammo kallen sigindoda la ara koda dumuni yemaga ngam pawa chorno ngam ma chorno ngam nyaken chorno ngam kina chorno ora ko ndangi ngam pawa ngam chorno wa ngam qablan chorno wa man fil ardi jamunyansu angana mo ho tiga mbotilla kanga ga wa haka nganya nan tanne wudi yonga kikko ni ko hakendi daiman
sere be gama arma me haqqan sigini bani wal makahirin ma ayunda ko nan dangi tumundi yemmun goni aga ne me badu tumunden kamma mi haqqa siginen kamma an kunna me na hana hinni hillo ay bani ku go me chorno mo be kahir do islami gandai mai gama me haqqan sigindi aha e immenu ga tumundi igara me haqqan sigindi kun qaro me munduru kun me na hana dara ko tan ko tenni ko takamba angama kani taw ngalla ganda ko me be dema angana kani taw an new ya kam ba new ya kam ba no hokkote yugo he ti saharen dai ara saharun ko ni imi ga wan newndini aw na watun ko ni imi ga koto ni aw ke mo yaade akote mba ne he wan ne mba ne Allah gana himbe dema an newnanda arno dema bismillah adiya gallaqo ke kotanga kun kulle ni de nyandai abo jamanta ni ke kota adan ke kota su hono wono ya Allah kan kulle ni iso intenni inyagal intenni ke mo lemmini aw habedi aw madi aw ya lemmadi aw honsudi ya Allah kan kulle ni iwo so yini inyagal intenni ووجوه يعلق ونما يومئذ كن كوتنا قوي موكون كما أو هنين كفار يعلق دنقونا كنتلتي كوينيان فسرين اللقيا يعني هبرقيا كنا كاهرا كندو بونين كهمامين كسابوري كانوا معانكتو بروم بلي كفامي لانغرا كوتا بسم الله الرحمن الرحيم الشمس مناسبة لما قبلها الله نكمل لا غرق وتنا يغين كودا سيسا يغلق ونو كنو خيرين دي يغلق ونو كنو بونين دي كيسا الله صلى الله عليه وسلم أتعند المسري بيدا إن لا غرق وتن بي يغين تن إذا الشمس كورت سوران قرأ أدو إذا السماء انفطرت ado ida samaa shaqqat tanda lunganda anna lagara ko tan pay anya renga anna ko so nu kara iski kara amanda ko karabane na wutu budun fude mallagara ko tan birango ngina mo be aw ko anya raga way alla ga ko no war nya kundu kebirenga aw komi ogati ken kotanga yagallaqu wono iqullinni soindinni nyagaldenni yagallaqu wono ibite manni qobengiya kunni bonontondo kahirnu nyagallaqenga bo kenya na kambre sereng simmene kebira kenya na kambre aw jabu kinni sura bane kedi amutin hay kontido mena qur'ana soran so mewtun ke modi إذا الشمس أتي برامبي كينا إندار يانا قرين دغني كي كوتا نيون كنا هونتو أغرا كينيا نندنگي أتي برامبي سانوما igandanya mi medi nanyire yire sendi ke kooda nganyon kingo ontunu agara kem padarni gille gidunga indi trendi bakai dingranga ni yakobo sankentinga ge kooda nganyon kinna hontu agara kem padarni gille nyogon nyari nuguntonga nyaru be wungo qasutamiya وطلت إلى كل جنا كن دورا عندي نجانا هي كمندانانت كقدنا نيونكين نهوندو أجر أجن حضرني gilli gundu honunga igandi rigani kahumamiya nyonki ngohontunu agara kem padarni gilli hamunga indi rigani bohoni kahumami na subina ya imbinga ke kodanga nyonki ngohontunu agara kem padarni bokubi hagi riwaya nyugono ki hayla gara kota ngane duna gri kota ken kota nyawnya na kundu kyan sa mena hina la gara kota kan duna gri kota Allah ka tura duna gri kota kiyen quraymo bakai bitem morno
sanu mo yerne munyendi parce que golle nyebe gidu mo karne bakano ni ngana ko mum paga na munyen sunyorondi la tara fiha iwajan wala amta ko tinta jigiginta ara nyugo men ko ni parce que nyugo men nyalli arabunda allu ngeen sabura adaro yen sabura gil islam on gamari an gana sere kare indati an jama gorendi itini nyugo menya ken nugunte nangari kamunda nan tay naganan tay kenga ni surun kilungiri arabu no me qabla nyama do nyugo mbani mbatte qabla na me karina me nyama do nyugo mbani mbatte nan di kota nyugo kine ken nuguntun gabun payge iwodo gunnenga ho hondiya kenga ni surun kilungiri de ken kota karu yon ko ni arabu no aga yanka kumbero menaka duna giri ko da gundu wonu ko asu ko mandon kapame angada gunnen di sisa ikapame ya jama me ke ko danga gunne ko manan kare gidu ko manan kare ikunna gunne nyeri yo hawjene wo majana hange angana munye ke takan na to yi bani ani sellanga sikosu ni jinye ta ko danga asu ko mandon ko kapame ya asu nyana yimbe nga hukumini oda mina kendi ila tiku karagi ko nyana duna di langara duna agile nga natindo mini honta bunenta kiyenta sanenta ina manto duna karego yime bismillah وإذا النفوس adi birambe nyonkinunga indiri gani suni aw hatunga المتنة nyonkina hondugen kodanga agaragen hadarindi وإذا الموءودة kini lagara kotana kita wundinde nyonkin lo hatundi gilli le nyagaren buruntonga igare tirindi أي ذنب kinke kanjuno wunne baneni igara aga karitikinga aga habanda aga kariman sabura ana tuqtiltu bila dhanbi ya rabbi irin karim harbani ay anda sering karama ho yani miremme kebra asri kallana ni mena ken jabum pay alini mani ko arabu num may li ñaare munda pelup imamunda alla wa ko ne mo we kini mo anguton kan bang anda ko alle min sa anya kenda yaare kita yo kirana yo baka serundi ya galla kenna hina abutunte andaw tana sarna yaare halle asimina maniya nan diga buru minna turima le nyaare ngumen koni tampin denyen aru gatinya na mi asimina ko hille himbe nda turima andaki hakke nyugo ina buru angarinte ina wara gunnendi awon nagani ni da inda Allah muru na kare wati kebe awa ina kare inda tokono yimeka ina tokono karakoda nganda kinya gande isagonga ina ta mada amo on surondi ngodi gana tai asru ngodoru ora kun dokora an ni ganu wal mage mi gidanu mun ko gonu oda bukuma kenga ni ara kumen so gunnendi inda kino wati kebe ana ay minnati imere nyagarenda ankende ke haygundu na lemmen to kem bayni ay mena imere nyagare nyonto kumendi na sello imere nyagarenga maga dombo kama ke sabura yagarenya andai sarene aw kumen so gono hina yagare gandai lemmen ngabane ay mena buru tabane bay kenan neunda dina qur'an yagenga nan kiye golle ni an yagenga kempale ndiga buruya yare ne kinya tabade nasan golle njaba lemme ngana yare bane awa ay mena buru tawade kinnan basu adu mi halle khallen gollum mo gonya pinnanta me arin qawya unda me lengu serengo himbe en da bondage ya ku konti yare lemme ñu manda yare wasu bondi asu
wa sukali indi wo ya lengi ga yambon take Allah la gara ko dai yu turni yana de ara mani ya ngara kai bismillah wa idha as-subhu ati gilli gapunga igari ga ne sanki ke ko dan nganyong ginna hotu awagara kem padarindi agemme tayni agemme nogini gullum igulondum arshure bire ga nakki andal mu Allah da wati bi ani yankandi be su kallemu ge man kalle an kiten ando liga mo go be gan kawa anakinya kono ko tay dum gonu bismillah wa idha as-samaa gilli kamunga inda riga na qire ke ko dan nganyong ginna hotu agara kem padarindi wa idha al-jahim gambe jahimi imbinga inda riga na kumu ke ko dan nganyong ginna hotu agara kem hadarindi wa idha al-jannatu billi arjannaka indari na tintonni dun konunga dun ginna hotu ken kodanga agara ken hadarindi yesu komandi lagara kota atintonte wal masula agara kota wala agara kota mpayki ngamunan lagara kota ngari bo himu nyana kundwa bismillah fala uqsimu ya rasulullah ya tingi allah tingi o kunana bil khunnasi ti sanunga bil khunnasi ti sanu muguntonga al jawar kungani uramiya kungani sillindanuya atingi o kunana ti urunga bila kebi urunga nda jonkoi manda hallan koy ti bitinga konati sobanga bila kebe anda bambeti qurayinga kune njabuni mani ya ke qur'ana keni hare digami hare be gandara allah mali yani kungo kebe konni jinna nunya ni shaytan ni kempede al jawari al khunnas al jawari kunnas sanu ku zuhal mustari marri khura zahrat utaridu odo kuyay immu guntenni iwo digana iwo sagene isiginte he aga tunu non ko be aw sagene kendi aga tunu non ko be aw sagene kendi yani iwo wurunu iwu dingranga daiman aw digana maga tunu aw tlaqar nan sagedo hinkil lebane khari aw digana maga tunu aw tlaqar nan sage khari do hinkil lebane anta qomi iwo tidu kunu ngade indan ko be tade ay kilebane abi ma inta sikki khade iwo wurnu mi gatu wuranu tunnanu digana sagan ebra kuda karago koni be sanen gabe mo kunduma bismillah innahu ke bati aywa ke qur'ana la qawlu rasul ati fariya digamini hare bi gandara allah taala ma ke hare ni sembe qote dungeya ذي العرش mutain ya maribata nanyani la arsi kaman nindini amma huntin qana ثم ati yiren gai awadun tengeni awdo koy sayyidina jibril sallallahu alaihi wasallam aw gila sembenga loti jamane ndi mo ala so utuda makamu no kulate hari mabuga sera ama timba ama lembilamba amma hawuntengo allah taala maga aw allah taala ya maryam batunu wannonga ka duntengi nyani sayyidina sallallahu alaihi wasallam ke mufassir nu su gemadi nanti kin Allah farinya mangtu anda bo kashaf kama kenti ta Allah farinya mangtu
kutu siti a awdo jibril ya ba ken Allah fare nyin nya ma kutu ati jibril he donc an kajura ma kutu ni kinyan kindo munasaba mu'min wa sayyidina sallallahu bira kebe makan ko ngitini ya shaytanu nyina akini Allah fare donc makan sura no kudi wal su Allah wa konni ayu malika nyina kinne aha abaka kundo arono kundo abo malika ke awamo on konni kibrenga ke malika be Allah gara ma on kuto kundu ke yaro qur'ana lini na kin Allah fare da kuni ma on kuto khoruya ke woni buri qoren konni ada fasmuntawo ada kallankawo Allah subhanahu wa ta'ala ma kebrenga anda ya jibril ma on kutonga kenna hokka pa Allah farenya qoroy taga hobe go kundu kengo kini kata serebe enga sikka dadi agorni harawo himeno nga kenya qoroy ora kashaf kamane akenda qorondi malikanda ti ken siriti Allah farenyi akendi garo kembange yo nga kutunda famu ay malika ke amang kutuni yonka ke sugo ni himbe ma toy kenga worna kinde nga himbe no kuma e kenya ngoray o tana wasembe ni Allah sallallahu alaihi wasallam brake bi ayan gari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah o man qima ganta hinne taga honunda ada sayyidina jibril ngantirni yalli ke hinne yuran kakitawa ati yahu mucesu ntatungo ngena mo surtout gilli iblisa qalle ke qoni ganya kenda okutun kam bidade kendo sisa na malikan su tagahon su be su kilunga yimendi dade kenda hokkahu osu hakata on balagu ngia nya harenga alla do an bimen do khifaran sunaka har sango kin kanne do kin jotedi ngani to an kem pare ke aya nyuguri akoni kendi samma aminun ti dunte nyaninga kimbangeno kendi sago dengai anke ngandra Allah maga mobe anda himbe konan kenda kibla kenda yileni ulanda tukendi nanti jaja antarin kenyana hotana khadi nda kentu bira kebe ngorni katangi kibira angeli yenne ma joti ni ngana sukita ari mbugu jotedi ari kunta ari mbugu kumpati hakre ta ko ngiti nda tudu anke qur'ana ni nge garanti keta kibira ken kani nukta ni wa ko nandi ma an kutoke awdo sirna jibril ya sallallahu زم خشري أكيني نكيبوني وزم خشري توانا قورين أكتابو وقت اللين كدي إما يرونون مغين أيوة حقر لبيا أرو جمان تحقر لي نغبا ke sawu da tahana ima kitabu do no ya qom sisa hora mo be suma kin bala kitabu anya annaka lunya walli to anu mo anda diga me biye konno ko be to ana suru nyeni wa khallen konni mina koy nindi arak lem futa ani kan sir kundo nan do ko mi hari da kanta ay nya hinu su konni ko mi reme ka ima digene ak kitabu do no mere angari ga laboratoire nga maktaba nga anyi me qarante nga na kitabu mona dan aro mi nga gaga imay dum kinyana tungi be go kitabe de wardan nga kitabe su gandare ku nga hayna jaman na siriketunu jaman ta siriketunu wonni ganda ni no tahqiq bo si zakin tadi ato man dara ni no tahrir kembana wona
asabo on suro amasuro ni na ga suro ba ne sisa yime gentari goreta ni tuwana gore aktar bi mun wa patop siri mun nda wari mi atop siri nda wari mi ودن كشاف أقرن دين يوم كلا كيب حكمين بسم الله وما صاحبهم كبرنا أتم مكان كو كم ملكا مين اللي هرنا وما هو لمن مغا كبر أنت جنة ولد جنة ترني كتايد ke sabura makkan ko aga yugo ke awdo ko Allah fare aga yugo ke maya nanti turun tingeni de ko ngago kebe ko turun tadi de wala qad ra'ahu wa adam malika ke wari yugo ke da malika ke wari gombo nga ke ngani gombo nge bangan tonga wama huwa ati aga yugo ke maya ti to mayimmi ay wahimu kunten kamade nanti kebe ngane gamdi anda kamu kibaren ko mo anda wahayin kibaren ko anta tugmene kona tugmene wala malika ke wari awanna gamni anda himun den ko ka anta tugmene bismillah wama huwa ati aywa adu qur'ana manya shaytan digame de kingani gidu mara hoyde aw shaytan ma konne ko agan ko ma mawbe شيطان تنو إيرانتا إنت تنتنو وما ينبغي له أن تحول أن تيدي منا دبري الله سلم أنا ملك كي وري تهيلو إيموندي باني نمونيندي باني نكموندي بسم الله فأين تذهبون أدي إنك أنكم دا منا دي قرآن كنا أوكي الله فارب بليكي مكانكو أغرامنا أنا تو قرآن منيا ما كنت واجن دنياي أو تغهم دغني أو واجن دنياي يمن دغني كينغرا قانو أنكو مكانكوني إن تلمو تونغام أنغاجي تونغوني كين قنا غلان دا قرآن هاي وما تشاءون كان تلمو تونغام تغهونو أنكو ندكين قانون ما كنت الله دا قانو هيمبيدا Allah ni tagahun kamanga kan hakika ngad ganda ko anda lunganda ko ni kyani aywa aranta lunganda ka igi Allah halle ana tagahun pay sharia nyarenga anna dogu angandi hayti hakika nyarenga anna luzural liga bismillah الرحمن الرحيم هرسا متعلق بيوم القيامة بيعمل كيف يهرني انفطار أجون أنت مني لا غرق وتني خان كوتي مني نيانا ما كان كو لا غرق وتن بكي وقت قبل دجماني مصر بسم الله إذا السماء أدي لا غرق وتن ونيانا برامبي أنقص غرق مني أجا بوغي جوات نغنيون كنا هندو agara ken kanda ado agara ken dugundi aga golli sire hana beenya ala agara hosire lagare be ba agara hosire hubure be dawara halle ado hosire be dawara kan wa idha al-kawakib gilli sanunga indari genan sanqi ke ko danga nyongi ngontunu agara ken kanda ado agara ken dugundi jilli hangunga indiri ganni kumu nyonki ngon tunu agara kin kanda agara kin dugunni jilli qabrunga indi kupa nan an no nya selanga nan no hombuni ke ko danga nyonki na hoto agara kin kanda golle ya agara kin dugundi ngila agara ko to ina kundiya munye kiyo karane bakano kara huren so wondini kaburun so yillene hoga wada so baka bismillah ya ayyuhal wajini ken ko da an atu an wa mani tu kebira himbi ga kanda qur'ana di ken tu gillo kusari
wure nyana yirade angana tukin ko tan har bana sornada Allah ran tu inda yire kiyanan na hana kiyanan toron ya ayyuhal insanu ya asirin gafirge ما غرك ngan tirni ngeti mani ne nan ke marasa بربك tan kamanga an kaman begani kaman ponnan sirenga manna marasa kes kunnan sire kore manga wa kutana man sabuda kunnan sire anna yamare yana de kaniye sabuda ana hokka hammaga makkaniye sabuda amma ne man kutu hakra den wonna kundi oke modi alla dunguni ganda ke khara imo jabu ni ko kini asina alinya rande gadu gharrani karamul karim gharrani karamul karim honnan sire ke mi honnan sira gode awa kini marasa de Allah faringa ndakara watini gharrahu jahaluhu sirinne manna marasa de manga wanka man kutana o asamun ta kunyana marasa de kimpala ndai hotu an kana Allah ya برم الخطاب رضي الله عنه كم ودني غره حمقه وجهله أسمن داغوندا قوياغوننا مرسد حسنة البصري غره والله شيطان الخبيث والله الشيطان بريبي ودابتي وكينا هنا مرسد أنا ورمي وي موتني تاليندي لا يغرنك كرم الكريم ti sere sere suru inna ma marasade fa inna li kulli karimin satwa sere sere gawno ti jawnta wonu go wadade asuran kinda nan suranda angem bono nan ya ko mi anya ko mi gani mo yu wonnuna ganda kenya wa andoron de okay ibra karam anta tugini abil urur hoga suranda kibiren ayyamar yambatu kille makin akramul akramin khosrum posre honna surum ponnansre bismillah الذي atikin kamane be awa agani rabbukal awa al karim wa an kama ponnansre kebi angara akuta akinyen kamane خلقك adan ken taga ammayno de فسواك aran taga mo on timmandi فعدلك kemballe aran anya an wosikinan tilim an tanta gila tay kitenta gila kite ركبك aran liga nan kitra sedunni natali mo ni agara ken kanu ara kenyanda ahaki mo be galli ada aranya ken mo am payde ara maremi kan taga hono no himbi ganjum tanga kan taga hono no himbi gan suron tanga ara min taga mo ayange mun ta sui ayan suron ta sui am patike haymani yintenta yo komi kutum mo koro men tay koy kutum mo an segi ko haymani an yagalle mum paymani an nugo nem paymani an kambum paymani an kutum pay an tarom pay an nanyum ko la nyindem pay an taga kutum pay an tal ham pay an karankaranda an tugi an taga kutum pay an no gondang gidimi an qoro an nan du haytan an taga kutum pay ana marim Allah subhanahu wa ta'ala an taga mo gondi kemballe an yiga mo anna qurandi anna yanki anna goro anna soro anna nyiga min bugadi kutungari darendi qarendi nyiga min su kamburu wasu yiga an jimbay kutunga min ya durunde lenyanki ji lambeji kumbanji an min jimbay man anna ngiram bay kutungo wini lotendi ime nyiga min trendi kamen wure jingi kitana mulengi kitana kiyengi kitana anyan setiya nalli ke ngari kama inda setan wato Allah suran kenda ma gharraka bi rabbikal karim manangara an ganta ki kamane sagonya na qasen to gono man sabuda
anta kanna mara kutanga mannan qaniyari anaho ka hamma bismillah كلا adi qarake mo to gono ma marsa de alla suron tauna ma marsa de بل awara angu mo garan kuduno ti baraji den ko tani nan to ganda kara on tawnin makango khama ken kutande wa inna la ghawina ana tu malikan tangandanu agullun kamade angana ya balu ya bane kum malikan wadam batti manga kara ko tabe ari to kon kana nan dangi mpaiki antanya ni palle ito woni kinyi raqib atid antanya ni palle wa wadam batti de ngan kosi bismillah ko malikan unda Allah bagandini koni sahanda ni gollun dangani يعلمون ما ko malikan wo hondum ago ken gollini de إن الأبرار kebrenga komen ni hilbe adi surondin danunga albururu ismun jamin li kulli khair arabu kannani kun makkan suran ni diga men deppe manal lo gonte arabu kannani dianga alburur bane kenyeni togo bane ni ngaw hosire suka pami sallanu sumanu jakkanu hijanu islaminu mumnan asu surondin danunga la fi na'imin kun kenwoni maqoreni وإن الفجار bunun dindanun ka alfujurun ka aram kannani ismun jami'un li kulli sayyi aqani tonga tobe ko manenga hubren suya hubren su kahira undi kalten suwadi fasira undi kalten suwadi alla ko dendi kalten suwadi la fi jahimin kongono yimbin kuma gibigibin deni يصلونها iwarno yimbe geni يوم الدين barajinden kotanga kimbe ganta sakagat ko ngade makanko barajinden kotang ko ni awono وما هم adike kotanga tago no manya bawaibina nanti wobaka baka adide imbe gandaro himbedi anta baka nuri antanya nam balle وما أدراك ya rasulullah man nan tuindini manni barajinden kotanga kem balle man nan tuindini manni barajinden kotanga ahin korenya de يوم ati barajin den kotan ni kotai nyonkin dan awa marandini nyonki dangani hari nahabaniya والأمر ati awa hinunga barajin den kotanga aw alla dangani abane pe dunadi onaro medo hinun naga ona sehe me hinundi ona diganan sage meda ay barajin den kota ay kentari de kuni mani kuni makkan sorani kuni makka kini gampanan hi hananu benuga koni akini kuni awdo koy innal fujjar kunu nar jahannama di antanya ni halle kun kamanun kallangara kotanga aywa kebirenga antanya ni halle yomu dini kenni maniya adikenni kodai be suti iyime hinna Allah maga tunye be suti iyime hinna Allah maga lara kota banani ngamo wonga ben ayo mo kunya sereno da bire ni wodangi ni be suti iyime anabu Allah farse nemba ni ayawtu ummati kenta qatana nan de kanjonde mu Allah ko munda hinna Allah ya maaki ngak igamadu ko me kanjonde ni nani Allah maduma da imati aw ko me ka kanjonde ngollo ni nani himbe hiti aw Allah maduma ni himbe rondi dol haqiqan di hinna Allah ma majazi di hinna Allah ma kanjonda no kanjonde Allah ndu ni tay igwa nyana himbe no di Allah ndu ni ti ina nya kundi kebira haqiqa hinna Allah ya ma majazi hinna Allah ya ma da samda ko ni nabu ayo no wuto nan dango kanyon danu kanyon den qatna tikinga kini samda ko ni bil madmun wa bil ma'na amma manantu amma ko ni yimentu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ويل
ke sora on di makkan sora nyeni honu ti madina sora nyeni honu di ayyanka makka do madina naga sikko diga nagatandi asu yanka madina maganta innal ladhina ajramu na utukenga kata sura laga utikenya yanka makka wudiga mun nagatan koni awa sura ke khwarende ngadiga mbangante madina sura nyeni kinyam banganta bas Allah farenga warni madina konya kencendi mo wonna bonda besuya ke sura gari bane ke birenga iya kencendi mo ila surondi illa gari iya kencendi mo wonna suronda besu kay wala hinga ndari na nyi himbe wonno ko asre ga he laqin nan qabana katikem polo ya bismillah wailun da ayan wayan kana sabunye la wallo gene kemba ne hede madina honu nyino kenjene honu hilani maga inda qabura surum maga ina kanjene ho timmante mutu wal may me an gaba kenga yimbe inda ga kana surunga ina honna gasun de mutu be stakan ko ngadi wailun Allah ta'ala dubbonewo lilmutaffifina oti kenno ku jahannama no kunyi wani jahannama yi moti arni kisindai aya merenta sui aya nyakunta sui aya mburunta sui asu wo no ni yanga kate ke su wo no ko be kinyen no Allah ta ko dangani yere at himmenu go kanjendi hon kampindini alladhina kunni yamunye idha kitalu inda kanjendi ala an-nas bakka surum magandini iwati mandini wa idha kaluhum inda awayo ken kenje na kin surunga mi gara mi jun kenje na kin surunga wo surun kutunu ku kamane woro ku yayi metre litri ande gam ni kilo angana ya ariga na katanduya anna timandi angana bakam maga anna kutu na ema lawre mana de régler mana metre kini yaringa awa litri awa anna hoygo warawre hoga ne kenjendi mo bure sakandi aswa o kedi sen kullen ka hu yillenga ko cen ka hu ciganga jin ka hu qatinga sukaron qajana ka hu yagenga ho qasin surondi na passe na gaga kurmbal jongonga ko gani marasande jambai qalabanta ko kutunde sakandi asu kamane Allah ta ngama to billakal way jahanna waran ginno ko mo bure atamo diga nano okay saka ana mari duna ta sorno saka palle kinya sabuni daiman Allah wi takirno nondi duna asigi mo gonnyugo dunaran kutu mo gonnyugo anta sorno saka palle bida kinga na sorno himbe halle bida ma Allah gara kin ko na mo gonya surondi karanya kundu koda o yimeda lemenda Allah ma sagandi mare menda ma sagandi yakenda ma sagandi karungende me ako munyano on hango himbedi harang na lagaran dige mbugadi agara mobe ko to na kenda bar sagandi on hango kenye andanya kenta nay on hanta di sagandi hari lagaran fi sumbugadi ona saganu baylengi kega buara na kamo man sirani arbadi Allah gati qarato gono o ma diga la gara yimi o ga ma to no duna ke o suwa walli qaranya o ga ndanya la gara yimi bugadi duna ke o suwa na hangali kiya sawuni Allah faran dangi halle Abu Bakar dangi halle Khattab ne melli ari min minoti Abdullah ibn Umar
ayo aw dangini galan dana nga sagani awdi kanu Allah de yo ken timmandi de mijun timmandi de annatu miju kutanu langara koda iwi sigindini futiji iwo futini mi futiji ngara kiye miraqe honu qalle iqanne honu qalle ingunon kakisidra honu qalle yani igan koto me mo be bonon dendi sagandi ifutiji nangaba me kimo langara kota Allah wa sallam ati hinu karagi wono kendo hinu karagi wono me bata ken karago koni kun tugaru gilidnari hana lahiru gurje suruma lahiru gurje nya idga killenya hina ma Allah gari konne ngariya ahillani suruma ikitenya ti Allah qallenta nan hina makorindo fuqara unga sanqidi Allah wi qallem konni an ko taw nan gemu na qallen dabar ona ya kiyai be so korni duna hayle dimani manin to maga me manno maga adi sikandi jene yamma sanki komundi hina makallen kana ga sanki kallen yimenta sikki kare ko tasu akara dibe khoren bintadi dibe misanin bintadi waqatin bintadi akarani ta jene nga sanki wili dunari yede kebre nga akarani ta anna tanni ati seruma mijun kutuhina ma alla gari kuma funti honga ni riga ti kankoro nunga awa o yire kallen ko ni menni kay yire na mijun kutu be su ko mande litrin tay metrin tay kilon tay funti hongo ni lelli hon ta sorno kadi kamen tagarini kadi adamade mun na hasabuda akra gandi ima baraja kan kinni makamme ni mega sigi kamme mo siki mega na ni ebirama meduti mambala o kenno kunni awo himbe sabunu be sugo bakada abote burenga kene funti hon ta sorno kari akinga na sanki kamme mo to ko koro ogo watu nanti wakati benda kini Allah kamme be kinno ya kem bakati mo kini Allah nda kinno ke watu nda kini ngaso Allah ke kamme kinno yi anda kini antar kinna qahatu bura hobure bangana ko hay kesu torano ko yima kama o yima na kesu nyana ku karagi ana ko kam an konne nan katana fuqara unnan sanqi kuri kallin nan sanqi fundi honu nan bara kamin nan barari ni ana ko kam minna dunadi ano ko kam dunari ke ho di la garantia daiman ho suna ko muni ho onda Allah onda sage Allah yumbo gondi قلنا تبون نودا بسم الله ألا يظن أولئك كبراتي يليو كما ننتهى كينياوا نانتي يكونغا يورني وندي ليوم كوتاني إنني كوتا كورينغا سكانتاري كما ننتهى سيماني وكالا نانجريا نانتي كوتا كينامو جلي أمو ترنيني تانغان كتامو كوبرون كتامو تامان كتامو أنغاني كينتونا سيمي كينغا أنت ميجون كتامو بسم الله آتي كني كودانا سيروم بقى قبرنني تقولون كما أكرين دين دعاني يواني مني أي توني أني أنا تو قولي برينينا نونغا قولون كتابينا كيمون نقوبي كسونتينغاني أكسونتيني أو كسودي بغاني دعاران كرانغا قولي برينينا كاهرين الشيطان كونغا والي نقوبي أو منام باتنيرون دموري iblis awononye ade kurinyugo wama adraka ya rasulullah man nantindini manni awasijiniya atikenni sahandiyaye abberentenni bonewo sigen kotanga garan gudu yemmundangani kunni yemmunye iwo garan gudu ti barajinden kotanga
ما يكذب به ati ho onda garan kutunde barajinden kotanga illa maganta yadante o yadante kingani junumu yemmeya nangara kotam bi tongi anda garan karade إذا تتلى آياتنا indogo ayanum kara kinya dante kamma anati hananun dangamani nyani كلا ana kendiga me tokono ngade بل awara ران ما onyang kalebundi ke digame konnanu sondomun kamma igani kembolleni ada maremme qur'ana di allah rasundum ko mo wonu sikidi asuni nangwalangala annan kanu annan du moto sere ganda golle burenya tumbi binne nyugo walla sondum kamma anda tubi bane na allah kafar gesi mundu tubi endo kafar gesi mundu go tumbi binne ke qasana na boy nka anganda hokka hu golli burenga anta kamana sage anta kamana golli sirenya ho binne ke gabi ngornay ke birenga magara sondo men so hinandi bo allah hay gada kinya koni oda ngani ati himbe garanya rana ala qulubihim ma kanu yaksubun igani golli bure be nyande ganda sagendo hallede ken tombi nyalla gare qelebuni sondo men su kamma magala gara su hinandi ni gebira asre maga sigi kenna nyanga de gebira himbe gan koto kenga kem palle awna tabuunga na aso allati kinyade am ala qulubin aqfaluha basanda koto kenga nan koto kenga allah kusagara arakan so tabane da tombe mpolo kebira tombe mo qalebu ni na kama kem palle an allah wa sogono adno ko sindige serebe sundu mi ngana sogi allah ma kerin tar mari qari abada sagen ta yana kin ko nda qari abada darno ko sindige kebire nga islami nga tenni junubu ni islami am problem nda mushkila ni junubu ni angaranya sagero hallende kembale sundu mi ngana mere golle bononde allah farento ko ati kundrubane aw hadamare mendi aga suro an suro aga bono an bono aga bakendu tikendi sondu meñi arbana sugono angana hoburenya am patemo kalanga mahina anyi miamu dalanga mamunga hina kinga nyini ango mo srendi kinga nyini ango al fitra salima ango taga mo srendi hina nka anga sagono dadai anta kanna kemure dadai anta ka sageni halle dadai ala ru kemo na mino bakanga anga na hohoya kebrenga anda kale bunda kama kebrenga hobure ke nyaaw lu na keta aga na sori kebrenga anta o srendi me na khale yaw ke moya bismillah كلا te qarake digame togono de kalla mahilanini kalla adi tonyani إنهم annatu ke digame konnanunga sigen kotanga malama hajubuna ihjabun dengo baki kamamma ke kotanga kunta alla walli sondom binne la garanta alla walli thumma innahum kam balle kun sondom aw kun sondom meganto ko jahimi ruanu nyani yade ثم يقال kem balleina ti dangani hada ki yanga ngata yani honga angu ngani dunadi agani garangudunu ta gesinga كلا tonyani إن كتاب bila kemi الأبرار agara fujjari awa kun kallen koni awo bararen ka konni strondal wage yere makkan suranu ni antak man de kahirinu al islaminu digan koni mo yugo wono ke ko danganda akoni kemo honu la tondini aw hon tintondini ngada ibn arab nganen koni di al abrar wal fujjar no koni sira sun tamunda ma ankuto be gani al fujur anna ngari kendi be suwa munda ma ankuto be gani al abrar anna ngari kendi woke sabuda ku soranu
la gara ko tan biyo konni ke may kata konni maka himenu ga tongandi do Allah faran bate aw kun qilli al abrar ban ko aw kun qilli al fujjar bira kebe o won himira kafira o lengi ande ken ko na ko mo bedi hisirin Allah Allah neman koyi ambara neman kamantunu a ko ni do ke hin ko mo wala ke suni ango wati bedi ango mo bedi isirun kai mo himbe ga wo wanton bakidi aga wo ikandana nan sekin kun modi alladhina amanu alladhina kafaru anta kin alikul aw toqa konni tobe yo kentu nan qaso ke konni sunyada togo yo iwatu nan qaso ke konni hoburunyada aw lagran ko tam killi krimo gabe himme wo sere kanunini ango ko take qoren tunu mo be anga tunu mo be nanti ko take anga manya barunga anga fajiru ni antalu ngono de ke sabura awa to on konni na bugu me wala ke ko ke krimo ko ke ko tanga makka adi a ke an krinta ayan kinunta nyonki ndi dina ko mo be ogo ken ko ni sana ngaba wala kul hal serengo no ko be himbi go komi makka ken ko tama an ne krindi ko mo an ne qilli ken krimo ko yadi Allah wo karamu ni ko sunya mo ni bismillah كلا أديك قال توني إن كتاب الأبرار أسرون دهنون قا كتابين قا لفي عليين كم بنو نقص سجن تندي دي كم وكم بتوني ركموندي ملكانونو إقولونو أو قول سرنيغان قلونو كم بتوني ركما يا رسول الله من تندني من اللي نغاي كم قال الصحن هوني أقرب بيغندني الله كموتين دون مشيرين كينغا إن الأبرار لكن يقول لين دينغرانا أوي يقال نكون كوني أتسرون دين دانو ويلي كون كمون نيما قورني يوهاينني يوسامين كما إن مني هايني الله غرا كبي كنيا تعرف نظرة أمون نيما قوين تونو يغلقني إني رغني قماري gilli aywa ji qalasinte gilli qonji qalasintenga awa kimbe genteni arrahiqu nyani qonji be anda sense na tawndi adallata gunu ayagara sigi wa kin rahiquma e on kanya mo duna qalle soanyana bide akromin digadi kan gollen digadi snambinen digadi kwana mo nyongoti tanga anyante qobendi gadi megendi gadi otilla gara qalle no duna qalle togombane ben dabana ho awaqli to ke ko mo ken to e serebe ga makkite nam pagu allah hin so amma ken tarhiqu minni imo ken serebe hon su gawan maga asu mo gosuron denni ken ko nyar rahiqu minni parce que na adabar na suron di na sense na suron na lakar na tagundi qasu mani mi aken tagun ken ko nyar o ken minni am pinga mati mallo ken dugu bismillah tamuhu ati abira denga kinni miskinya de ken timena lide duna konjinya rahiqu mo angandara kamuni أقوى جد من يوبكا أتم كمان يوبكا بسم الله أتم مهران أن مهري في ذلك أوكيا مندين دي أجو خسر مندونو كبر آخر أرجعنا مندو دي ومزاجه هذا الرحيق كي أنيامي هونا كن تسنيم يا جمول للغني عينا أي مرا فتشري إك تسنيم كي كن جينيا غنيو يا الله تنتهي منيا نكمل من دي كumba nepe baye mubeno kun qagara junubun dabari inyi soyni duna de gilli yemunga kunga tongondi ammaru minyo bilalin do suhaibunu kebirenga makka kananga khorku abu jahal menu inyi soyni ku ya nangeni ya ime gandari maka
وإذا مروا mira kebe tonguntonga na dangi ti kafir qoruguya ina mi komonci na mi abunni kuyimi anya anti yakari وإذا انقلبوا mira kebe inda yille kati dungonunga illa mogombay na gamu inyagalin yani walla ikahintenni ti islaminun kibarum masalan ikarum golda وإذا رأوا mira kebe inda islaminun ngari inati kuyem goni la daluna kun samdon tigi ya sirina sagu muhammadu ya allah kada kyani ingarin tagun sunu ke ingarin tagun sunu igandi wari inne undengiya iwoso iniya kuganda dangiya ini komonci ni koyime inda sagirini kanundi masalan ku masalan islamu ngani wari ina ko wani samdengin yani isugulati ya baka honsu maka isugula igollen gemu ibbegondenga illogondenga ibotoburundenga iselanga adi kanogondi بسم الله وما أرسلوا الذي وما كافر نقورا دوسلا منهم باتي تنغندانو يدي مني غودي باتي كندو سيلنا غودي باتي إي قانون دي إي مسلا نينيا إي غاندي وري مسلا او كاني ورا دي باتي سوا انكي سولي تيسا دونا دي بريكون يا سلام شامل الله ati kharlemuna ati konnu isugule baka alla ma tugu kin oqan sugule ti alla bakiya isugule baka alla ma ti okui qasi oqan sugule ti alla baki ma daiman qay kharlemu kundu ya daiman qari hayni tokono an kunna njoki ga alla mbinga Allah kiya ko ni la ko ka golle suni kiya ma Allah go wotini o kuma ha wara di batte sanan ta kani tangasa an guni me sehen su aga ronte aga bugunte aga bani aga soni di aga daga kuri aga na ko kamma ki aya Allah wa min gaben ko ni Qur'ana na komi surati Allah ita ataga honun tono yani tono kemballe aw ngana boro yum biliya da ko non to kono de etini kundo an ganti kundu ina kanya ni ngana kenyiya ina kya ko ni ngana ke kida golle mo be mege ngaw golle mo be mege srank siniginga digo gare be sakanga sigan to gara gonde an kanun go himbe yo gare be sakanga dikeni amo hosre be gare sakanga si anna kenya golle ni ke konu go gare be sakanga sigan to gara gondi hadanu ngana go hosre be gare sakanga si kenya to ngade ngana kenya on kusi ngai mako na me kida imaganya wala na me niya golle mo be mekena بسم الله اليوم كبرنا لينكي قال لينكي أرانيا ما عرفنا أقمى لينكي بيه مغن كلا غرا كوتا أتيم مبينو كونغا تونغني إقاو إسوين تنبون تغنى جلي كافرنا كنغانيني أو كماني هاي يويسامون كما إخانا سامتي إسامين كما أرجانا دي iwi tokono na kahirnu ngari yimbendi iwi walli kuime walli iwi se yakande muko kuime se yakande muko igara soyebe ni ya na negoyebe ni ya ko kana way tamontu kanidi itaronga di iya gangiya iwatu kana iya gango itarongo di to denga kiani butu mureyna amma dunari butu muren dayre de alla maduna taga butu murakai بسم الله هل ذوب الكفار ما كبرنا يلي إلى كارن تقتهم إغنيا كنقولني يهو كينيا وجندي الله كراتيرنيا نعم
ke mo bana ke aronyana arjanna dun gonu wotini medan gede kahir nu be gani o nyana kundi ga o nyana kundu iri kalle ke me tuida ba yaho wotini yaho ila me tu ngire wari antar no ni hay mani to hayna Allah wi turnini agari wari ketare ke birenga aga kalle me tu gidiwa بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء adigilli kamunga انشقت aganda bore وأذنت aga mugina mbati ikama nyamari yinda kinnan kabada ba kama nyotini an bore kibre awdu ngene tikinga basa an kabana kinya kamundi kamawo Allah ha ko ni na war himbe awanya de ko tay wodangi Allah ti biya ndenyi be ikani bume iti kamundo nguyenda mobe galinda alunga ga do kanya kundunga amalunga ga do kanya kundunga kamundo nguyendi Allah ankin gati mobe kenya lokuda onya kundunga tankin kanuyinga ikara ko danga hana ngade kinya Allah wotini inkare yo karne bismillah وإذا الأرض atigilli munyenga indari kana bamba bakamedi وألقت ما munyen na hon su komanten sani awakin ga wani gondi hoho ga wani gondi وتخلت ana durawo وأذنت akad dunye ikamanda na ya maryam batu wa huqqat kinnan qabada an qabana kinya da taka hunyin komenyin an kama ngana ngara himbe an kona kinda bar يا أيها الإنسان ya sirinnege إنك ange sirinnege ange ni tambane yang gollenni يا ربك kata an kamange mallima an hunsu kamande an ga sumina tampini gollendi makota be an garan kamanyimi an na kamel sine gidawa kin golli bani yani kadi han kenni golle tambeya باقيه wa an wurna golle ke ya ka gemalle mawde an gara golle be nyamu kedi an ga man lahiya de kenni lahiya man harsade an ga nan kamange malle mawo ken golle bani ya alli ni sigan kana killendi in khairan fa khairun wa in sharran fa shar kebrenga aw kemoli bismillah فأما من biranga jamanni hilloy amma gollanan be أوتي igara كتابه ken gollen sa handen gini ti tayen kitenga سوف wajibi يحاسب ken kamani na ken korosin ne ya ken ganni unta komen so korosin Allah maga komen so lagara kota bire ni go wadi an bakka seran gedo Allah way sisa besu ngasurun ta bana de serebe kahtinga kinya ti tayenga ken kallo ngana nuyendi amma kinya ndanya man sauda man ka bai annin ka bai an ngatun Allah wa ko ina ngar himbe buga sera iwa khalai man de to yin asatar duran dana duna din dan suduri le gidan jaguni dangi nani golan ko sinan dangi annaki yola kindasu bismillah وينقلب ke kamane na yille katai dungonu arjanna de anya galin dengani وأما ma jamabani amma yin membe igara ken golle sande nginai a halle maga na kitin siti da kanninga na gamni na warado halle nan awa kitinoge kaitimo gemme kinga bayat basawa adwajimi يدعو anda kemmo ko wari ken kamane ngo gangundini halakiyenga ya hubura ga halakiyengo koy ويصلى ina ken kamane liga naronni sa'iri imbinni إنه ati ke kamane manna ke kinye indi gara kinye Allah ken konnola ke kamanya dunadi لأهله idun konunni anya galinte nyanyi ti nyen gillunga amanya gali Allah da amasuno Allah da himbe ga Allah da bane aw nyagalin tikin har Allah ande Allah suno din himbe wa ken suno ni tan aw ken to kono har hingalli Allah da akenyi kundwa
innahu akin kamanga akin dagigi nandi indari sagi kati kamanga ati naam aw sagini akamanga kana basira anyang allani taqibaru ngadi bila kana kamang kita Allah ira watin ko masi kenan kita kome himbe go Allah sunundini kinna sunundi nambutu Allah da nan dungi Allah da himbe galli Allah da kana lungan kada kebringa bati nyalli Allah da kuti walla sunundini batana na Allah da kutana kintala da an sagonan ngi muti Allah sagoma nan sagai nan dingo sagene kata Allah bangane ke dabari kebringa lagara kota an kahiti mo kinanga titayinga andan duna gollinga tiketam pienga kini tuma kota ngorni nga golli sirinya tampi golli burinya tampi amma ke kota simma an sagomba ne wundindendo kallen wundinde amma simma lagara kota ngana ke kitabi mo kini no gelli de allati akmani wala sayri yimbendi anda watte koni ana sabunko kin iktifau ho bureke tayne ho sire kin wasiki golle kitabi mo kin ti tay بسم الله ولا أقسم لا سمي وكني كي كما يقرأ وريتو قرآن دي الله قاتني إنه ظن أن لن يحور بلى أكين واسمنا إكي تساقني يحورك حارة يحور إما يقرأ وريتو ni toy trindo nga kinyuru no gunindi rabu ngo tawra kubeya amma salanga ben mosi tay ni to kinyu way idiga tawra ni way katibla ki yakir suni me ida lemnu ni yile ngama anya dewona kacin si tay kaci gili aw sanga na tay andar ga na wara yile ngo company kacce ki haqe aw anya yile ngala ke tay itla kwa hidiga tempa lemnu ni kanne to tazunnu an lan tahura bala anda sima anda sagene gariya an go sagene ira wulut kinye an ginda sima anda sagene gariya yani kacce nganta ngorni de yani ara kote muretu mana gabe gana way ara mare man kacce ngana kuti mo an ga wan sagondi atuna di ko dai way an go sagene kata Allah Allah na hon sunyanda annan kata an sawon sunyana dunwa da har bane kiyana tazunnu an lan tahur bala ko tani warni fa sawfa yuhasab hisaban kanni muddalana na to amabunu amatunu buneni kanni wo bonno nan tunu de gorum boladi man sawura sirenga be mo mengi no kiro ke worni angendo ke worni anga ke qilli ke to ke qillan to nga o diga mu worno medi jukun worno medi ladan worno medi alla garu wonde wucena ho qadini wucetana hotana qadini hotana qadini ngenta ko bakadi nanga da gunendi kinta ngana nangaba bismillah ولا أقسم latin kuna بالشفق tidumbu yenga shabak ngen kiyenga na kenu dumbu bi ga to kan nandi wallahi kuna ti urunga ado himbe agaro ken kamma urunga ro himbe kam yani urunga ndaro
tago sugo urundi kem pakati kuna tasu والقمر kona te qasonga اتسخ bira kebe andaka humameya na wutu tamundo siko na to karago kuru kebe woni gana te qason ka humame wuru kona te kuru ya لتركبن kuna inja bunni mani adamaremu ma igara aga kitra sedunni طبقا aywa bippe عن طبق awa baka bippe ma adamaremu makenganya aga kalla aga ngarni aga kalla qari aga ngarni la gara kota tabaqan an tabaq qabru ngono barzakhi ngono la gara kota ngono tankara ga wujunu sinani himbe ga nakembe himbe tabaqan an tabaq sirat wono akuta mo biga kon honga bay arjanna wono amogonun taban ka bani ga himiru ga nadigano akam mogonun taban makki ganya atafsir bani ngono allati kuna shafqinga wuronga agar himbe ka mo me qasonga anda kori nan timme la tarkabunna ya rasulullah allah fare ma anga situ tabaqan an tabaqin kammu ati aya bani ni ti Allah faren manya bi danini atu man tenga wati kamun kabare anda tira himye wore kama asikadi araw kura makkan yiri atada kuna an worne setu kamundi tabaqan an bipe halla an rasuli anya kem modi aw tumuno adamare men mo kamma aw tumuno alla gara la halan kamma aw tumuno alla faren kammu ngeni me kamma nati lendumbe lem patante lemina tugunane honnan kai khirse kesun la hala ni way i ho honta bana aso to no seren kamma anga ne himbi di wakati be anna kinya di de بسم الله فما لهم قد من كافرين دغني har sai ganta tumundi ni وإذا قرئ إن القرآن قرأ إمغندين إن تسجدين من سودا بل أجاورا يمو بينو كبروا كونغا كافرون كونغا غاران كدون دي وندينغا الله تعالى أياني توانغا تهونغا إيغو كين كبامي همبيغي غولون كهتيندي الله واتو دي إيميغو كون همبيرو إدو يوكيندي يو كان همبيغ كهمامي الله واتو دي فبشرهم رسول الله إخباري تيانغان قتي عليم كين تورندني إلا الذين qayyim mum beno kunga tongonni igara golle surun golle kun koni baraju ngi dangani gem baraji anta kutini de anta nakasini Allah di waratini qahana بسم الله الرحمن ke madhhab ni wodi kini sujud rani inda qur'ana qara manni ganta sujudin inda qaron sujudi ala kungo sujudi وكرا فهم إن دا قرآن قرأ إن دا سجودني يعني إن دا مغيان كان قرآن دا نمتغني ومي ورا فهم كم مغيا لا وندي كي سجودين غير أوري يانكا الله دا أن نمتغني الله دا عندنا كينيا بانه كبيرنا تلاموري إنجلس بسم الله والسماء الذي كنت كموا ذات البروج kengani sankanso dunguya wada kumburgilu kono ndangi tamdo hilwani tahana tahilla واليوم ikunati kotanga الموعود kengani nyinan kotanga kota be nyinanga ko lagara kota atoni wani yawmul ma'ud وشاهد ikunati shedan kotanga مشهود kinni juman kotanga ikunati sheda honga kinni arafa kotanga قتل أصحاب الخدود abade ila aywa kumme dunkonu ila kullanga النار kengani yimben kumunga ذات الوقود kummu gani kumye dunkonu ya إذ birenyani هم kumme ke karangonga قود ita uta undengo kumme ke rakunga وهم iyimme tigitigi شهود
iwi awa iwo shedinati ya unga golle magandene iga kamana ken golle ti tundan anyi me jondi an mutawun iwo serelli na warai yimbendi anyi me jondi tangi yime tikundu andara kona wala amani halede imani ganda serade ni warai kundu ma yimen tano hede wa hum qu'udun ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhudun na go islama antani wude ngata mo Allah honsu wadi honsu wodani te ay ke konni ke kota makka na ko islaminu nga honi wodangi nan kaso o keme nyaadi himminu nga tongondi ni riga na kumun so de be korendi na litiya angana tongondi kebrenga aywa ambuwa mamabu angata mabu deben kanan go kundan kanan go kundasu kuni qallen so angata mabu yo angalladi manga bina moyinan kare himbe ngati buwo ben to kono kemenya dunadi ta harban ma on tar khone tabani he tahillu he an menyu ya ngare wono lendu be ngama agari lemme ka hayna yimbe bay asage do halle lemme Allah ra ne ngara atimma ango to ngam de maka ita unde njondi suramu na kemi sagal lendu men se he Allah wajunyen anya hadaman ma on tarakuni tadantam na kagana yu lendu men na himbetu ikuma kento ati mama kanuni ati yimbe be gawo an ga sage dan palle ati kinyan burande awro mani jahannaba ko tan yugun wa wo tan yere wudunu adamar me bini ke mo tan yugun bismillah ina go tan makka nanti ngur Allah bate won su wadi anda kodo nan sage kinyam bonon da dina da harin maro hina astaghfirullah wa atubu bismillah mana kamu ati asreni idu tirni ke birengo kura maninya kuy ira maninya jamane nga yo ke da barne ira maninya Allah kin jabun kin ati bindanu kuma ho bimmen bugundi ibi honu kudi maganda kuyani yuminu iga tongondini ta Allah ta'ala alladhi ganin nindananga alladhi ganin tiga tumbanga kembani ande mahunya de imaro hankaman qosedi imaro jamanan qosedi idi tongondi ta Allah bane arama ankuto bil aziz wal hamid ya subhanallah yo kamana kenya kananun aziz na'am aziz arabiya yo kamana kenya akananun hamid na'am akananun qurati ga ke kama idi o wanti gana imata bureni komun ana ho honya alla di kananun alla tuyin aziz arabiya alhamdulillah lakinnahu halim karim nogenyeni asbarina Allah kumu hoga nanyiya Allahum ima Allah hamid tiga tunganyeni ati gande kempantai anda kuminya mogo atiga mogo tana wono ananya kundunga kinna nyangun take ambonon take asiwada bismillah alladhi wa kinyani kamanen gai munya kam marandinga wada ngani aro munya marandinga wada
وك الله أياني ينغانا وني بيسو كمان يعني هو ينقنا دعامي مكانا نقولي أراسو جابي إذا ماني نيا إما هو نيا إتي الله باني كند الله رانتا حميد إبنتي إتي أوا إلى الله قولي أي حميد كند سند الله دوا أي له ملك السماوات والأرض أماني الله جوندي والله على كل شيء شهيد خلاص بسم الله إن الذين هذه مبينو كونغرا مؤمنا يكون جربي أرو مؤمنا يارون جربي كم بالله كما توبي يانغان قدي جانا ويانغان قدي مكوندغني بي يانغان قدي نيدا سرو سري نغر سلام من جربي يكون يارو manga tubi de angma tubi anga karakama amanya de nyangante gulle nyango mo ka allah tubun konni gulle nyango mo aw tubun konni summa lam yatubu ngana tubi ga tubu ko honsu ni mana honsu bismillah innal ladina adiyam mubinu kunga tongonni igara golle surun golle arjanna nu kundangani waralla ko ngurunu atagayunda yitumure ati kyar janna kyani taqinga ken qorengani ya rasulullah an kamal ligande qotenga ayan qoto da kibi ganya ki ya qotenni de ngara ko diga minga sigi annatu an kamal ligande nyang qoto ke alla gande konne liga aga karaga matubi an qoto ke gara himbe yana ko mun ngarentembi ago himbe nyani yang qoto ko هل يسوي الكفار ما كانوا يفعلون الله وتدني انا ماني ميغا الله تموتون لينغا قالن توادي ما سرناتي نانغارين دين بي مني بون داكينا ان بشر ربك لسريد اننا قطن دي نلت كاف وانا توكاي نانتي لا شديد قريب himbe go Allah magani konne liga tay anda karaga matubi an qoto konne nangar deliga nambiya بسم الله يا الله تعالى أتيجي أيانا تغندين جبنا أيانا سغندين دي أكي الله أيانا كفرانا نجنو يمون دغني أيانا أنك إدو قانون دي أيانا إدو قانون دي أني قانون يلو إكمون سندمون دي إنا قانون ننساجدو هالي نادرو كما بايانا غريب أنا إقنانون قانون يلو الله كمسلون سندمون دي Allah ganda ko be qanu maliga nga ko ni kamun jibril Allah tida hulana qanu akhana qanu kin ne wati be ken kamanen qanu ye aw bayni munyendi tago nga qanu Allah na qanu yen tungan ani qanu yello tago honu sondomundi ani tago honu qanu yello me sondomundi wal wadud bismillah ayani la arsi dungenga atagandana nyeni amarandana nyeni la arsi began kallamunta wal matunga began kallamunta zul arshil majidi wal mazul arshil majidu andanya majidu nga aw sagene kata Allah taala huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafuru al-wadudu al-majid mane al-majid nga keni la arsi ya ma ankutoni بسم الله أكين يندان ينعا هو دعني أغر كلامو هونتا كونتوندني أنتا كانين هويا أغتو هم بينا أنا ينا بانياتا بسم الله دان كنا وما مهون لمين كرنيو مودي خواري لانغادي مودو فرعون كرنيي أرو سمودا نعم كين غبيل دي أنا كين غبيل كو مهون لمين دا kebire aba asuti mani ti halaki ti kafirago kebire nga kenira wundi ndenye serebe ga kahirago ti Allah faringa ado qur'ani anga mawaji ti fir'auna jamanga samudi jamanga kebire nga waji ndi hontano de bala wara alladhina yamubinu kunga kafirago kunyi mew me kuta ndedi bire nyugonuma du kutai ado me kutai aken takdimu
korotindana ñani sugana ñani gijankatana ñani turunde ñani ku diga bo me kutara i masalande honda di korotindana ñani ke wodi khasiwana ho mosa ara ho koroto hina garande ani ay ko ni adu garna ngana hina na takri i mo me kutayindi yudu kutayindi bismillah wallahu ta'ala muhitun ayani gorin katana i halle ani tangandanta Allah ganda girdi batte kota be kenani mentinga bal awara atike qarampo huwa ke kitabe ata qarampo nyane akallangun denni aw sanni wala hanuni kun tangandenni de shaytanun da walli in takmine jango ina kata mu kun Allah ko to sunu makka diga munyi shaytanun yalla ko nada tilla Allah wala haqore ngono atagandengo lu kullinga akim pe mum billi kini ya putinga na saha na jongi hon suwadi himbe ganya adu himbe go ko nya adu himbe go orninya bismillah Allah tin kunati aywa e kamunga Allah subhanahu wa ta'ala na qur'an hay na wuta yon kola ma nyimira aw kamun ko ni tagabe de ado kiye ado qasu ado san tagabe basa illa hala imogo itere mogo irawangandi mogo itunu mogondo iyingi mogo kay hinyen awa ko in hakaram denga kuna kamambani amaga kem palle kamanu hilligande ke internet me kitari abada worne me kuta ken kamambani atimante ngogo naga senta khibarun suganan sehe awansi manil kinga tilka atharuna tadullu alaina fanzuru بعدنا إلى الآثار أمو سمني كي هاي الله باتوني هم بيغا كونتي الله ون كبرين خوتنا منو كي حالي أنا كي غاي كبرين أنا كي مباتي خانا كما منو أنا منوال يا سعادة القرآن أوين غردين أو آيانوما في الآفاق تتوني وفي أنفسهم أنا نقصوها أن يعينك تاهو ودي أنا الله كوينانا الله ليه أباني نقص بسم الله كناتي كمونا وطارقي أدو جنتاليانا عربو مسانين قلتي جنتاليانا أنغا هاما باني أنغا كمون باي أنغا ساراني أسو ساني أمبوالي سراوة ya rasulullah man nam tuindini man ni juntaliana kempai aywa sani biyo kulle ngani ma khore mo dunkarne ngana sanu bay akhore dunkaranden anga tunu ke khore dungu ngadi ke khore bula ngadi ke khore kulle imani ke khore netene mo kedi ango ke sutu ke soqowa adun karanteni angi tunu bakame asukulle ni de ngangi qura mo tunu bakame wa kota saw kunu anta baka kunu tabule ngorna anda wale ngamu ni ken sani wari kota su anga ina ke mo de bismillah kunenja wuni moniya nyongi de amanya maganda malikantangandano akamane nyonki hilonda kapa malikare nyonki malikan muda batte himinu ko atangana nyonki malikanga bendi de nyonki nan sawke kunmo kama kunmo kutunga dambi kata adamare me ke kunmo nan sawke kama kondi tagaho gawno malikan muda batte tagaho aw kampino ana kumenya diwo ana jinya diwo ana sillan kama wa gonno ko attangan to rongo malika nunya ma
kunya na qajana nangi muti mo be go gemme adamare mulla ga yanga ihne kem balle gundu honu ko ta honu ko be ro su kambuno nyama ro su nyama bismillah kebrenga sirinin nam payndi sa ati tahana anyi gandem pay kita tan nam payndi mimma khuliqa atage maninne de kem paysa ida sirinin daga billi jinye kengani nyonto hoya ke jiwo baka yugo kodon kotundo me nagandini aru yangare gijon kotundo me nagandini ke Allah taala Allah begara ke ji bugundi ku hilliya na adamare min tagatai ke Allah ni laniyane ana adamare min sagandi de agandan tagati ke nan sarandi anganda kara ke Allah rawan sagandi ni sa nan brandi sa anga moti mo na potenya singa mo ke Allah rawde angana antaga mo pai an saga mo dan no sabusa ونين تقبل نكرني حكران تما بسم الله أتي أونيانا كودانا كودا بي إيغاو غندون بانغانيني غندون بانغا كودا كنا كان كمورني لا غرا كودان تونيوان يوم تبل السراي غندون بانغا كودا كي كودا كني كان كودا غاندي ada mari mi angane simmini gi ango kannade anga ho nyana golle buri nyana anna nyana bitenye di anna nyana gundunya di anna nyana dogodoni ni Allah ti kotan ni go worni ken kotan ati gundon so bangen ken kota sannan kanu ken uredi bismillah ma min quwwatin ati amanya sembeya wundin den nakarindananda amanya gilli de mandane kinga nyonto ni bakama allati kunati kamunga kingani sage dungeya kamungu sage ni kamen worni aw kutini hanken worni wati ni mullen worni tawyen worni jebren worni qawyen worni wanga nay kamun payni lerbane aw yille ni mo gabe tabulen diga mo ari mo kamuga zatar raja anda mo bani urondo kien tabana nillindo sowan tabana kamuga di tinci kan tabana zatar raja malikan mo diga nan sagina di kamu bismillah wala min kuna dungunga kengani bogo e dungeya kuna injabu ke qur'ana digami nyani digami be fatam pantin denni o munten tanonde ara tumu su walangala na koda kisen sabu na batran su walangala na koda ngani bonen sabu ade kebre nga qur'ana kemya isange do batra digami de ade kafre nugo iwo dabar bure nyana dabar bure tempa Allah farendi qur'ana kiya ya Allah kawi tugana i dabar kiya ti tugamo tempa kawi mullu ligana ngorni ri ari mo ori inta ken simana de akanya kem ko ligandi ko to ngepe badri ko da yo mana boto sule bato shatal kubra amagiri kem modi mi goni mele bakar anga nyana Allah wan tugana Allah tugarun ta tono komerge bismillah mahil al-kafirin ati ya rasulullah kafirin nugu mulli ya qawi mulli honni ni antar ni tono ni ona ya rasulini man honni Allah garni ko qalli Allah bi faran qalli Allah garni bismillah ke sura Allah farai ke sura qanu mughsir man sawla to aguru benu go sura ken no gonni khairu ni benu gawadi ila aisha radhiyallahu anha aisha yalli Allah farini ibutrin sallin qamo ati wutri araka hana
ani sabbi soran karana araka hillandi aw qul ya ayyuha soran karana araka sikandi aw qul wallahu karna aro tangandi soran billi ikota sukyani aw tringa aw gilli ke soran nahanga serebenda karna nangaba aw haqqare luwen kinni serenga ke sora na karangin gabondi aw haqqare luwen kinni serenga aw tangandin no ninanda dia sawni islaminu munaqan kenanda kibaka urondi wi witrin sallini ke sorai maganta serebe ganda isa aw hibe ngawama ya kebiranga kun ko mun lawi khallenga na ti hibe urosu ngoke haqqe nyana munna hilana tay to kebiranga allah kallen sunyana kan kallen abbasin tay to kanga ndake ka karal lagarenga kembi basiya وسهم كن مغني أقعد مهمنا الشافعي إنه وتري أي كذا كين فانا سيسا أتي وتري نعم كين مذهب نويا واسكو بيسال إن في سبيل إنه وتري يقوم مع أسوني وتري مي أني ستوكني مي أنا هلو سالي أنا تهيا ينا أنا بيلا أنا بانك سالي إنت سلام منيانا إيدو مينا ان قوكم مذهبني illo hanake ango salamu nyana kento ni shafi'i inawo gilna baninya kento ni wutri yobu ma habindi mari tokimi mata nganda salli do serebate kenga wi tokini mi kendi kem patinga angara wi tokini mi parce que madhabi so kanda ngamma aso Allah tindo Allah farantinya kam nga serebana nda madhabi ni hilli nyana de anda dugilla lengini tokimi kumbanin ni bugu medi ay angwa tokini mi kundi diga mo angwa bakka medi kundi diga mo bismillah ya rasulullah ankama atqul sinundi bakka senti yamma atqul sinundi bakka senti yamma anna jatin sinundi bakka senti yamma adu yilla yamma adu kupa yamma ala an kaman be wurugin dengani agenyani kamaninga attagandi tagahonga nasu ko manti nasu nyoni attagahonsu hal tara fi khalq arrahman min tafawut alla tagahono tagahobe attagamonun ganda mewu atamonun ganda mewu tentanon kunyesu kredengensu siannensu nyeberensu burensu ada mare me dabanu himbe gan himbe aso mewtu igo mulu bedi igo kutri beda maga besu yqalendi hal tara fi khalq arrahman min tafawut la kentan alla taga hontanu ataga nintanu nanti kunta me kitana kentano awgilli akwa ko ngangane ke hayda digan alla taga ne nanti nda me kitana kentano angana gunnen bay ken gunne hongarnte angwa nyini hate ado ken gunne sejura ada isdare aso mewtu gunne o gunne hongarnte be gawno a hate ado gunne ke sejura ado gunne ke yitdare ada soke aso mewtu har ji be gaw ken gunne di aji nyaare ado aso kunda daw aso mewtu parce que Allah ti ike tagande antano nanti kero kenda me kitana kenda asu in alladhi khalaq fasawwa atagandi itaga honuma ago taga honu be go no kube ido asu nyana honyoronte ya asu me kitana bismillah wallahi aganyani kamaninga arahol nyogo dari mogobe gallima adangani atlaqarna tagahon kanda kata mogobe igara ken nyogo daranda akina takbirunya na jatiri nya gallada mogobe bonendo khairi fasamuntago do klemuntago
fahada taga honga nari agara mo be waran kane de anan kandana kata ke dindaga suranda anan kanda kata khairinga agaranya guilla muru ana awanna gamu ana bonen ngaran kane tani komenta alla batunu nan dinni yuwoy ay himmenu wona kenta na gay ihuri ndawo hede qaddara fahada subhanallah bismillah والذي أجنني كمننا أخرج المرعى على النجانرا بغني نجانرا دابون غيجني نقبي الله يانا سينوندي فجعله أنا كن نجانرا قلنا أنا تلاقرنا نتونيا نينا أبين بينغني هم بيقلني كوتاي وتشيني مولم بانجلي كونايلي أكاوا dabanunda yigana jogume di qasin darika babu hananga ndari bane yeru sokike angana wara maga abide bine aw togorno jimure aw baka awno jimure aw baka ndar bane surno khari alla bego hon kayundi ya alla bane awakal abego hon kalli ya alla bane ana ngarindi أو كنت نوتك بسم الله رسول الله موغران قرامني أنتر مونغو قرام فونغاني إلا ما غندا مونغو همبي الله غندا قانو أنا مونغو كينا يركبي يرام مونغو نداي ناسابو أقران إنغري أكيد إنغري أها مكبرنا مبوكيني مي kemballe magandu tampindi nanti angu akurumana anna magari mungu tay ay kentanya ko awan karangundi ni wanta mungu andi ki komenda bana de agari duko ni magan kuton ko akomo gore gega aw fi kana mo gonko ko me alla faren balle alla ganda karangin ko hindi ande binyum do ke fare ariga sobe ni anda ganen situde ngalla faren pakelli ay daro ato daga ni maga tarangan ni nyogo no tay la tuharrik bihi lisanak yire qalla ati ko an qaram nanda mun alla gandi du ko non kosu ani faren daron ta onko o wa turu mo be aro ta gonda bana alla mo kema ko ta hora hina munasaba kiano godi to ko munana ngane to fa karna aw durus ndinne wonnanda parce que angem faju te meñu wonya alla farenda na karamundi amma kamu ako angotin alla nganya gana ti komebe anga tanga karamundi nan tamungunu anni kana karamundi na magamu am faju te ko yugo wadi kenda wo mekta na kenni maniya al munasaba bismillah إنه أتيك الله تعالى أكين ينتمي بانغا ينغا ديغا مندو غولني أو هون قاتون كينغا مكو غولدو ديغا مندي ونيسرك موغرا أنك مولا من نوني كيلي نوين نغني سلام أقول كيلي أنت هم بيغن نوي دين أنت هم بيغن نوي دين ببتانا الله كيلي غينتاني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أماكو هنا أماكو عدم رمنا هنا الله تنا قركيا أغتي غينتاني أماكو هنا أكو الله فارم باني هذا الدين هذا يمتون لكن نيوك تتابعني بركين بسم الله فذكر كبدنا الله فاري أنكنا نجون دي القرآن يا واجون دينا ننهي aha agama nahi mega an hango honuda angin kono wajuni ta yadhakkaru man wajibi min wajini alqur'ani kingo kanna allai fadhakkir bil qur'an man yakhafu wa'idi arfin diga sumbana ويتجنبه الأشقى himbe gangala majiginta ke molla to no qur'an ke wajundenga andaken hanade الذي الاشقى كن مبالغه هناك الشقي والاشقى الاشقى كن himbe antar ni pele 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 duna tambiyen wo lagra tambiyen wo tokine wal ashqa
ken qoni qur'an antarno ken tarondi antarno asun men tariga bismillah الذي ken yemmenye يصلى النار aga worono yimbenni ngani yimbe qorenga wal ashqa alla to gani ngeni a worno yimbe qorendi kangani yimbe qorenga lagra yimbe duna qallenni yimbe tugunenga ثم لا يموت ke aro halleno antarinya go kallade yimbe qore gedi ولا يحيى jangwana Allah hiya anta brinqa branta go be gani branta go lingede ke kalle he biray karan nan tumme ken tadi biramo go linge ken tadi yimbe bureni de amna bismillah وغفلها من la da adi abad yemen da taqdare kita زكى kenga sinu awa ti tongdinga وذكر اسم ربه ari kaman togonko Allahu akbar وصلى ala fardan sallun karagi salli kebrenga keni la gara hinga makkan ko iri halle ko yake kebra keni duna hinga adi sere anda taqe kita anga sinu nambu hilla kapendi anta Allahu akbar an salli sallu karagi ken kamane kenda la gara hinga وغفلها من abadi yemen da taqidare kita زكى aga sinum bakka kahira gundi ati la ilaha illallah وذكر اسم ربه kada fulaha man yemen da taqidare kita tazakka agara min namure mbugundi وذكر اسم ربه ara ikaman togonko Allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera ara kun koni banan kota kem palle arabanan salli laqad fulaha man yemen da taqidare kita زكى aga salli jirigi asinu na salli jingutu وذكر اسم kem ربه palle ar alla togon koni وصلى kem palle asalli allagi anda zikirin koni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa kebati kem palle an salli daiman taqi ajepen dimani sinna ni hillu alhissiyya minha wal ma'nawiyya manan kallin nan bugu kahira gondi yara ngallen kalle kin ogar kubenu ko alla to on konni kabari ngadi salle siginde ngadi alla hin konni ngadi salle awina fardanga awina bananga bismillah bila kusubi hage kuni la gara hinni alla farendi dum bonu ni kyanyana alla di magan kuto ti senna unga ti alla hin konninga ti takdare kite ngamma kan kon palla ko ndengo ke ina sabuna alla ti kun ko khibareni bal awara to herona angum makkan go sugandini الحياة ngarinta unye aywa kende pengani والآخرة kinya sabuni an kuma bu hilla kapendi agama sinu ama Allah hinko agama salli ama minna buya bugni kinya sabura dunan billa garo kennaga ama banan kabarinya dunan billa anda naga banan salli dunan billa anda naga ken sabura amma lagi amma Allah hinko amma salli kome ma sigi dunan billa lo ando Allah hinnaga nya islamiya anya hal islamiya ga ma sigi anduna binallo ando Allah hin kunni naga ando salli naga kiyana ya bani anda duna suwan la rakam khairin takeni bismillah wal akhirah kebe gani la gara suwan dinga ko Allah farini sabon ngani mobe kenyan khairin ta ayan to gondade إن هذا ki bi hay nanti ay wasrira taqikta aga sinu nanti la garam pasuqad aw dunay ki ana gapundi de ke ngani gappi hana nunga وفي إبراهيم tin kan gappi ibrahima gappi nyani وموسى adu musa gappi ibrahima gappi adu musa gappi kuni gappi hana nungu الله
abu zarri wa konni ikiro misidendi irani alla faringono alla farin tidangani abu zarri kuni ne mo misiden kana koy e alla farin misiden ka kuni na kamo atan wara kanu hil sallim igat laika alla farin nganturni yalli alla rahugo yankandang kama ibrahim do musa gapendiwa ati abu zarri intinam ati ke aya qarakundu de qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa in hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa aha yo ati allah haygara akanda ke nanti aw musa gapendi ki ayo musa ado ibrahim gapendi linda fam mo kemballe ya allah bare musa gape awa ken ka khabaren ken dasa adi musa gape adi asuni wajunde ni ata woni kai hiyemenga aga dankana uti kallen worni a hayke qari aw nyagalini ngai hiyemenga adankana uti yimbe ngono asoyina kammo ngai hiyemenga agara ay me ya gawe duna ay lenan kupamo aga komunya na mo we harsa akamane makkan dunai harsa sa on tongo dunai ngai hiyemenga aga dankana uti alla lakutonga koy wonda kita kare akamane mo dimine kadi ngai hiyemenga aga dankana u nanti krosinde wala gara akan ta kamana ngulli la gara da abu zarri wotino gari ngeti allah fare ibrahim gappen kan kankai ati ndangani ibrahim gappe ken suna koy talinu nyagani misalinde awotini hankama ke ankem pankama be allah ran katandi be suya aywa allah ran jarabi de aram marasa de allah tan ngani ikema ngara dunadi anna dunaka huma mede ira ngara dunadi ya nanya hankamai himbe ganda himbe tonya inda kinyanga anna tungun koni na haqqan sigindi nan tilum ira nya hankamai kenya sabura angen ta tu ike be gan allah tunya nguni yemme ngandi kekri iwa nyimini de har ginde kahirinya gandai kudi menu ngadi awtin qari tawo hakaran den kamma urondo kiye hari leri bane nyamma anga wan kaman gundo lemma gon leri bedi ango tagasin leri bedi an kaman gulluma leri ni wati gonya kanya amma anna kenya anduna ampajunga anyi ganden kitamo an min hon kitamo wa kun kana o gendi bisere annan adun tagani hillu anna baninya an kamanda anna baninya nyimeda ti hakarande aw haranten kamma anna magata mai maganta hinuski hana anga kibe mo surondini alla gara dangani hilandi ango kibe nyana anduna biram gondangani sikandi alla gara hollinge be digandanda na togo ama haramanga anna maga wari hoy maganta kusiki maga tangun na hadu ku hoy maganta kusiki hakarande tawan kamma ango wati be di annan kiyem mo gontu alla gara ngara dunari nangi muti wati be taw hakarande kamma anna kiyem mo gon pay na kiyem mo gontu de kem palango tampini de alla gara nginge mundi kiyi ange ngote dango kiyi go golli ni gendi atango tampini de watan nan katan ni nenda serebe gandi sehin jati i golle ni woyi aka manen diga mi wollo gono de maganta himbe aka ma baganda annan se ken annan se ko kudi menu
بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية abadi aywa kufarin dana kibarin li angare kufarin dana kiyama kotan to ngwani akuha aw kupige su ngila gara kotan kuha ngentaro na wure ay besu kupita kuha yomul ghashiya atoni wani kinga. Bismillah. ati kufarin dana akmari langa di Allah fare na amari aku hang ko ni besu adi kanuye ati ya Allah ko ya ku hakku ko tanga a kunya Allah ko kuma yang kantenni kunya Allah ko kaman ni gollanu ya itam pintenni I golli dunadi la garat tumay matokai wotan bienni ke wati do qarunu ngome ido surumunu ngome ido kulbanta ngome Allah jiku ya Allah ko kamanu inaro yimbeni atawi ndaran karantenni ini minindi lilli jinya ya atawi ndaran karantenni igande manya ku ya Allah ko dungon ndangani maganda aywa hoye bari'un illa min bari'in maganda jarun dundungini jarun dundu akal te wono sase mo bagay ya bari'un da banu min dai gana guneni mun sabura illa khumsihi bo kingen yi gandinga alla ganna qur'ana ndogondi arabu nganta kewe munda hari da banu ngantai aw kin konni kinni aga yi gandinga jahannama basirin wa kanna huwai an wo himbetu an kanini huwa da an wo himbetu. Bismillah. Takani yigandi dum min hoya kendi yiganda nan katondini de anta hari am karnini nambugo dullenda bakanga jangwana kato serebe min yingan keya anyi ga hongan ke amma yige amma min. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala jahannam badum gonu yang ngangkati noni ngabe ngono odi jahannam lengi abinne binne Allah wa jahannam badum gonu aw dulle ngaliya na dulle ngariya maganya koy igo yimbe bedi kenyime menya wo dulle yigitana kem pakati iganda dulen wuna ku igandi ndambu kari akwani igandunga inda dakun kabu ana dakun ngariya na wariya madakun nganya komi igo tora beri yimbendi wujine sine daku wujine sine dulle embureni de kem palle indey minne kadi ku jindambu yani jahannama burende arno ksin jahannama yimbe no sama ko no ngantono bane hede dulle ngono dakko ngono ille kare mayige kembe de bili daru mayige hede wujine sine amma mini arno ksin yimbe. Bismillah. Ati ya Allah qawunga ke kota nga kufarin de ke kota beswa ku hangure de nga komunta bana ko hage urene ko nu ko hage ure kunni mantenni de ati kunya Allah kunya dungane na sabuni ila dungen golli dunadi himbe wona sabuya Allah go dungene ko me maga ila ken golle nya dunadi kongone wa arjannan gadi awurugin tenni de yagarangalle di aromana de awurugin tenni de inda gara damu yemmuko wa arjanna de jinya wa arjanna de awurunu jin awa samu wa arjanna de awurugin tenni zatan wa qadran wa mahallan agonno ko ba sireni wa ay medda bay mo gonya sireni wa ay mi al qadran sireni wa
وأكواب دون قندم وأرجنا دي تيلي تيلي جمو ونقص من قمغ أي من رام منا أي نقص من را نقص جنقل مقابلة برك بعد تقول وجن السنة من هو وجن السنة دولة أي هو وقال يجان نمر بانسو من هو مر بانسو تاغرا مر بانسو أرو تلا جلوني إسابا سباندمو أرو بايدو بونجامو مانيني بايدو بونجامو مايو بايدو نقصو لا سرنا بوهاي كندا بانا دي يبدا الله دوما غولم من دوناري أنك هنا بعد لا غير أنك كذا ساعة يقطيسو أنا بكرة بورا قصدين أرنا كينيودا اللي باني كسهري أرنا كسندين بسم الله أفلا ينظرون مكان كو أنا مرة مكان كو أرابونو يتره هوني ماني يجوبه إذا منا نعبا بونكورو أنا بون أنان دواري mani kama kita ko ka hinda kore aranga ju tikinya nyugo me ka hamani ambane gunnendi angana kamu bana mani walli kamu ka hamani andan ta tum bana mani walli gidu ko hamani yani na illa ni yen ko yanga aro ibani na on ko yanga anyi medi grandaro himbe an kam munda ngure ran pay munye ga haymani anda gidum pay ada adia sira nyime waju an na bu gunindi nan se rom pay nan kam mun pay nan ngure ran pay nan tatum pay an go himbe walli adal kawnul wasi kita ko gabe an yaango ho saka an yaango saka ho asu kome asu tagaho asu kaihi aso tagandana Allah ni yanko ina aswa banna on ko ina aswa ko ina nan Allah awono ngarinti nyeni tuwana nyeni mukana nyeni ngallana nyeni istihana nyeni asu ke sawra ayi qilli ke qirmodi afala yanzuruna yalli kun dahi dunya wa katta nyugo minga mogombe Allah ga nyugo min takam hobe nya rantay ko hondo ma aru kenta mo ngambal ina haisa nyugo min tara mo ni kahiyede manin ka hindai na habe ga wadi aciyim pai akatim pai likewutiyim pai anyi mesitiyim pai no kulatin digayim pai na dakum munyi abira mo pai aw sase nyigana aw yitti qaqati nyigana nyugo men nyime yiga hon ko hondali jimbin dan new aw dakum munyi ni bito manime bito tamido halli antar barinya anga katay bane aw tusini anga katay bane aw gilli har limna tuguna ne arange gilo mo anna tusindi na likini anga na nyugo men siginde tingandi gelo nyana a qoronta dungene a gilo enta dungene anga tusindi ni aw gil alla la nienga ada hijjumuni nenga kutunga no ngure ango kaccel londini agana tusikinya o gembe senga botengo bakaro tatu ko hilya kembay no genda sawu senga angel la wasi sina kamko kiyon ko do ko sawu sendi botenga kane botenga halle kacce ngorondo ken angana nyugo men paymani angana la hay ko tabe abura mbo fa amasa Allah nyugo men paymani ahaymani kona kikinanga kona kajanda kona na hatai koni bismillah wa ila as-samaa'i ankum mahayindi katakamunga mogombe igada wurugi angana ndu wari bunendi nan seti hompai angana kamun pai
ko gona wasu kamundi hon so wawure an wonno ko no kwanta ngana ganen ni mina hayde an kenda ni kundu an ngurana to kundu wa ayal jibali yalli ma indi katta gidunwa mo gombe o gari tente mo gombe gidum banta te may singan kona kutente yere ki tente kamo العظيم العظيم يلي ما هيني كذا ونينوا مغمبي وغراب باي مغمبي أنتر نكين نقول ونيم بيمان النار سنقولنا النار كوتشينا النار جدينا النار فوقنا النار سيدو بيننا النار سيدوندنا النار يتوم باي سوكينا يري بلي بلينا يري يتجلونا يري كي كندم أنا كي نقوبي هنا قامون دوني كي نتاهين دوني وهكذا كنا كوسيني كنا كودباري بسم الله فذكر كبرنا يا رسول الله اسمان دي الله نيمانو كويدي عربا ينا وندلكو اسمان دي تاي انما انك مولمين يا انك نسمان دي داناني انك مانيا سلتاناي ikamane allanti jako ina ina famude ina saga jako nga kenta maade anke ni simanda yemani to ko min ko nida illa man ma ganda yemmembe aga halla ko ibaka to ndenga aga kafira o to qur'ana ya yo ken kamanin ko nisa ma alla gara ken yangan kata nga ni yangan kata su ho qorenga kini la gara khallenga aho tugune kini duna khallenga inna iyabahum anna tu tagahonun sagayenga ana katu ko ayde anga kara ngalla nyankane kem balle korosindenga anu ko amade o besu korosin on ta yembana su tokono besu la korosin don tabana yimbo kon tabana arno khallini undi bismillah wal fajr alladin kunati ay wal hajringa kunati wurunga ngani wurun tamiya na do banan kota hana nawra wurun tamiya kini layal al-ashr kun sine nguru qoru goya ku kotan fasamun ta'u kota suda kare ma kenta akotanda banan kota hana abti hillandi nan diga ma banan kota kuru durang nguru kare dunya sawr Allah kunatiya بسم الله والشفع الذي كنتي أيوا الشفعنا هذا وترنا الشفع أو هم بسلني هذا وتر والما تجهون أدي كم وتجهون ين الشفعنا تجندنا كني وترنا وتجهون سوء أسهل الله تودعني ومن كل شيء خلقنا زوجين لكن دي جنباني يعني أكو تجندي هون سوء asu hillo konsu ngadi tiye ante qasu jinna ada maremme Allahu ahad Allah yani bani kallankago ma yankai lani kontoy sembe awa sembe mbala tuagu samme ngalle hinku muke lungu se mu magu kibra hillo ntagandana kibra kinyini bani nga Allah ga ikunati tagahonu ma ikunati yimi konsu hillo ho honta tagahonu ni maganta hillo agama hillo anta na hanya ali filin kace biyan wannan hinata asuna hillo la budda min salibin on barni na policier on bangi na moy nga hali pili gunya no ko hilli bani ni police bani ni moy moji mino hillinta sorno sali mino hillinta sorno moy no hillinta di lesno hillinta di mi ganya hillu indabal konsu o honda baka kin alla bani an bani konsu kin kahina عجيب وعجيب
ona miri gesendo halien arantayam bismillah والليل الذي كنا دي ورونga bira kebe aganda jonkoi wal manda halaku القسم kebire nga yalni ada kunay baga في ذلك ko konin doywa haqiran tida yani kida ku hay ku be hayga ko ku haqiran den koni ku haqiran den kuna hiba kasawa jabu kan din ajabu ni maniya kuna tikkesu makkan ko aganda karaga wundini kini kunen jabu kuna tikkesu agindo kesu na aganda karaga wundini bismillah ya li ya rasulullah ngem matwa mogombe allah an kama ngara ke ngolle ti adiran konga ngod irami yayi adi hana anta to mogobe gani ذات العماد akinyani aywa taga eto gonda manun dungenyani الذي akenni dingirai لم يخلق مثلها taga honum ma ame taga في البلاد awa debundi de jamanu ni debundi agari ndo kun taga mogobe taga homa me taga agonda manunga mogobe gilo mogobe ga wadi dabar mogobe ga wai taga homa me taga ina minna وثمود adi ara wujine sinabri aro kamu hilli sina ay me reme wujunun nagatire me ara wujine yagare yagi akara kahiriya ara manuso ke balu hun kampe yagaren kampe lemmen kampe ala manuso harban bismillah imettagaye giloye bega widi daroye bega widi ora adiga nanu gengoni sere gille kame sogonye o deppe tannu me sogonye kem balla o qissanu ni sere gille kam karagi sogonye e kunga orno kombe bedi ken kombe gilo nade ban kombe ga maga gilo haraga ma me hillo ko ni ba ko ni ana me do tagande ko ni baga ezawe kunde be halakin dilo kunde be karamdo be nugo dunadi angana buyi kamma anna la sami kura ka to halle memu to kammo kuda ke me siginde kammo e kindandu tirni ime kammo kinanga watu nanti i tagaindo tagay may gamba har sa ina buyi qotu ngonu kamma anga tuni gay mo gobe har sisa amada la yiri gundu ibugo sawra nyugo kama akote karan kote akaran igara jaten ta hundi aw gemme metrenu seki akaran atta Allah ge igara jaten ta hundi agemu metrenu hilli ado tagandi بسم الله وثمود ادي يلي ساوا سمودرانغونغا كباري اما كنتو الله فاري الذي يعني يمونغا إيا جدين بين اللي غنا سيغون او ورا لكن نغون واد الاخرى ان دار باني جدين بين غنا مغومو وا سيغون aga lida nanya kanga mogobe nanya dibinga mogobe nandina karakara na to halem ay woda gide mulu kutunyi me asego na ikambugadi ni dibe mbugadi ahankan yidi atuwa wumidi bismillah
فرعون خبر لانغدي اقني تونتين كمانيي الذين ايوا تونتين منيا تونتو ناتي وامغا انغا كي احقين بوتيندي انا نجنجي تاي munyangure na gide ngaran kamma anta kiye ngalli khari na sire waranga himbe go antoro no manga kara duna gari har barme bakad nda hankanu bayde tagambo pay anda tagando pay anda hankanu pay anda kite pay ko suri nan kara kahiriya ido kona mekita Allah harundo ande nyimu iga bari khalle nya kamo ayoni binuga dange timma kanko ora himbe kini kuya o ma me kina gai ayoni nyugunun nati ila munyenyi sagonga dina agai ayoni nyugunun nati ora himbe kini ya atagani tamundi ama kenkita kesunya na ikonte ngoy na harun ka tengoy bismillah alladhin allati qani yamma taw idagaran qaram alla debunni wana bononni ndonga bonni awa munyenni an kaman kusaga gujinni isu banen kamma tiyangan qatain janenga tiyangan qatain janenga ni meme ni jukundi isu ila komun kinye kambanga alla komu anga mai tono alla hi ko inana bismillah inna rabbaka ya rasulullah kamanga awotangi no kungade ke kani wajunde digan qore inna rabbaka labil mirsad yawma tubla sarair komen garanya mo inna rabbaka labil mirsad al mirsad ma huwa ko himinda kungatu awande kurenga wono isinun nan taw I heglani I wura gillun kamma singa gillun kamma iwo killem bayni himbe nda yirne himbe ga wono iwa konni ango siki no ko na ho gille lintem bay ken no qaton al mirsad angana sura sen kanu ngasisa ado kasunu wa iwa tagana iwo kullo ko men da warde ko binga angila ko no kotunga ken no qaton al mirsad aya ko kasun no gonsuya nya ko sillan su Allah widu konanda modi anime go himbe to annakani ila kunga na himbe ka gara kyorninya ago sakai wa anda sakaya ago sakai awa du motunu wa anda du motuna awa du motu ila inna Allah la bil mirsad in Allah yawono ayawo ko munga awo dunatu awo lagratu o wo saka ku digana mo we anda himbe kora ona kelliga de karaga motu kede kama kenya de karake dabari katta kani himbe ga warni akhirin o kedi kin Allah ko nan tangi de o ko nan tangi ako manga ta amwalla yinan kan bismillah amma sirin kahiringa am birabe akamanganda jarabi agara daro nawi wadi awa البلاء الابتلاء ابتلاء يعني خيرنا نامو بغات خير البلاء كني نامو بغات بني الله واسمنا كومين الله غنا كومين يا خيرنا ابتلاء غنا بني عند بلاء اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه الابتلاء Allah ganni komen jarabi fa akramahu agara daro tinna burendo sawo kitenga ara nema ken komenati nge kama akramani arin daro ne amma birambe aganni komen mure baga agara warjaga liginni ikomeke kama ken kome burenati nge kama arin logode ati ay daronden piti aran sagon kinanga dunadi logonden piti aran kuman sagon dunadi ay kempe daronden yani aganda bati nonu serebeda akramakum inda Allah atqakum logonden yani aga kiti serebe kamati yagunda uma bi adlihi
bati manni wanda salama ko manni wanda kin Allah garal ko wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim Allah daroni na lo ondi anayra bismillah bal awara لا تكرمون اليتيم an kunta daroni ni yatiminga yani agan tasrun ni yatiminga agan di haqqin ni yaqindi kama kinya de an kunti Allah ran kello parce que ama hokkina yatimi ange ma ange magen bakenge yani kene mani kite buri ange da ko mun bakken sigi ange da nyime baade ibra jaja hakka sigi mbala woni lo gonta wonyeyo jaja hakka sigi ndini dorom ta wonyeyo ibra ko mun bakken sigi Allah ga man hokkina ange nga ange ponda Allah ma andara Allah anda hokkina nga am ponda ma andara anda ni men hakke nga wange ange da kum bakken sigi diga mungu na megita yatimi islam onda hikum usri daru a committee ga himmi gara yiga nenkini yatimi Allah sallam